عارف انت لما تشطب وتلاقي حاجه مش راكبه على حاجه، تحس ان حاجه متخانقه مع حاجه. صح، ده الارضيه بتتخانق مع السقف. النهارده هقول لك ازاي تخلي الاسقف والارضيات توأم مش اخصام. السقف هو السما بتاعت بيتك، والارضيه هي الارض اللي رجلك ماشيه عليها. تعالى اقول لك ازاي اخليك تمشي الاتنين مع بعض وما يبقاش في ما بينهم تعارض. بس لو عملت سقف فاضي وارضيه مجنونه هتحس ان انت لابس بدله على شبشب. سقف بسيط فلات جبسون بورد على ارضيه هاديه هيديك تناغم. سقف ساده ناعم كده مع ارضيه خشبيه هيديك دفء وحركه. اما لو السقف واطي وارضيه غامقه فانت هتحس ان انت ساكن في علبه سردينه. صح، القاعده الذهبيه: لو عندك السقف ابيض عندك حريه في اختيار الارضيات. لو السقف فيه لون او ديكور فانت تخفف الارضيه علشان البيت ما يدوخكش. بعد اذن اخويا باتمان لو سمحت بلاش سقف اسود على ارضيه سوداء، ناقصك تقابل الاولاد الله يخليك. طب امتى تعمل الارضيه بارزه وسقفك ساكت؟ لو عندك المساحه واسعه. المساحه الواسعه بتديك الحريه ان انت تعمل النوع دوت من الستايل. اما الشقق الصغيره ما بتدكش حريه قوي، بيفضل فيها سقف بسيط وارضيه بسيطه هاديه خالص وموحده او تكون خشب ديك دفء. ولو عندك سبوتات في السقف فانت لازم الارضيه تبقى هاديه، ما ينفعش يبقى عندك كل حاجه بتبرق وبتلمع مع بعض. طب ايه الخامات المتوافقه اللي تمشي مع بعض معانا؟ خلينا نقول الارضيه مثلا لما تبقى بورسلين لامع مع سقف جبسون بورد بسيط او فلات، واكتر حاجه بحبها الفلات الصراحه، تمشي مع بعض. ممكن برضه او سقف فلات على ارضيه HDF او باركيه، بيديك برضو ستايل مودرن ولذيذ. اما لو رخام او جرانيت فالسقف لازم ياخد معانا هدنه شويه. الخلاصه يا معلم ان انت بيتك هو عباره عن تنسيق حاجه جنب حاجه تليق على حاجه، مش مين بيلمع اكتر من مين ومين بيبرق اكتر من مين. لو السقف والارضيه ماشيين سوا هتلاقي كل حاجه بتكمل مع بعضها وفي سلاسه وفي شيك. لو استفدت دوس لايك، لو ضحكت دوس شير، لو اتخضيت من سقفك ابعت لي صورته في الكومنتات.